Remake the Ajawik Madaya Baobing Manipur Olympic Games Ajahapokhaira Ukhrul District Wiaina Kangarionau Shaka Hangjisheta Madina Ngahan Jili Sharukuigida Dahaira Jiri Imphal Rail Line Ot Manga Kwida Adam Jada Kupsanghaura Da Leidale Lake Yangator Aju the Tangkhul Express Wibao Iknguira Shimray in Abamidale Baobing Mesa Aina Nganang Rumsa Manipur Olympic Association Namakok Kami Manipur State Olympic Game Gakane Ajahapokhaura State Olympic Chili Discipline Tumrada Tharogada Wing Ngahan Lera State We District Tarada Tarukwiaina Kangariona Vazangarogra Daleya Ngahan Chili Sharuk Kwiki Kichi Ukhrul District We Kangariona Bingla Ukhrul Avu Market Wiaina Ayazathaira Ngariong Ngahan Chili Ukhrul District We Aina Kangariona Shaka Hangjishada Madigada Dazanghaira Atumli Bas Kani Kala Private Kari Gatum Aina Pumda Haira Ukhrul District We Kangariona Bing Games Chi Dazangida Takami Angaran Angili Utsawi Member Match Commissioner Unganing Gashuna Flag of Samia Ukhrul District Olympic Association UDOA We President Ramayo Jipangla Zangda Ngahan Jili Kamahai Ngasara Nugaji Gazum Sangarok Laga UTPC We Associate Pastor Biyo Kapaina Seha Samida Zathaira Manipur Olympic Association V Secretary General Sunil Ilampam Narida Hangahai Thangka Manipur State Games Tiwi Aina Kathem Majut Kwida Atumli Training Milaga Rakara 36 National Games Wivangla Kapangkwi Baya National Games Chira Karabi Datraha Alungli Gujarat Li Kwiga Gidaleya Jiri Imphal Rail Line We Ot Manga Mathalakai na Zada Zingoma Kayon Gajang Semgup Kawai Sakjangda Sadaleda Union Minister of State for Railways Darshana Jardosh Nahanga Rail Line Gasem Maram Ching Asan Kawai Aya Hotel Imphal Li Shiri Hall Li Aya Northeast Frontier Railways We officials being Zangda Press Conference Gazipaira Jardosh Nakamachili Achahon None Dubu Rail Yard Li Ngalay Kamili Midara Katisanga Highway Maringapala Pongshoka When Shimray Karali Ngaran Kawai Railways Nala Paikar Kwi Palungra Railway Line Ushu Vashunda Safety Measures Haira Alarm System Samsung Kawai IIT Kala Authorities Kadelila Nasanda Lake Chihi Hanga Imphal More Railway Line Extends Kawai Survey Zinguma Tarau Gujang Gupsang Kawai Sadale Survey Gukahai Aina Central Shokarna Sanction Sakaryoda Project We Ot Haupokaura Da Hanga Union Minister Jardoshna Maditang Wivang Imphali Unda Railway Line Project We Ot Manga Ungyang Sanghaira Project G Lupa 12,264.15 crore Shika Aina Sem Dakalena Rail Line Juwi Jumegap Kaji Bridge Kala Tunnels Kasemwi Ot Tangkai Kupsanghaira Kala Rinda Kale Adamli Kupsang Haura Kaji Minister Jina Hanga Railways na tourism Wivangla Paninda State Chorkar Ling Asanda Railway Line Abam Kaika Tourist Pam Ngasang Sakra Da Hanga NFR General Manager Anshul Gupta Nagahang Achawi B Gajangli Kongsang na Dangda Direct Sem Gasang Ot Kupsang Haura Kala Gukahai Abamai na Dangda Train Services Hopokhaura Latest technologies Sichinda Safety Measures Kala Tragic Warning System La Samsung Haura Da Hanga Jiribam Tupul Imphal Rail Line G Kilometer Shaka Tarada Aka Kasanga Rail Shongfung Asara Jili Danel Hangmadida Pangazanga Danel number 12G 10.280 kilometers Sangda China India Wika Kanegala Northeast We Sangmakap Kaji Tunnel Nasara HIV IBC Lambi Mari Kuptada Mio Yamadagi Madasindi HIV positive Oiba Mama Mapadagi Machada Sakangdaba mioisinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui Mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandui Ana layengda ikapa matamda HIV test tobada ikaplabadi HIV sandui Chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpam Sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sungar thopongami aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagta sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglub natraga nupa nupi angang khaidi masina
มีamadagi amada mathang sandokpa ngam ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤ ꯀꯣꯟꯗꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤ ꯅꯁꯥꯕꯨ HIVꯗꯒꯤ ꯀꯟꯖꯅꯕ HIV AIDSꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ AIDS toll free number 1097ꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ English Hindi natraga Manipuri da wari saba yagani ꯅꯥꯀꯣ AIDS app ꯁꯨ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ The Tangkhul Expressway Baume Kuiru Gazipmi Malung Mawan Saga Highway Wangka Kanang Baume Shimhina Pongshok da Osakruma Bingna Kaya Gashila Pongshok da Lay Pungpa Kulan Now Mawan Saga Haya Abisan Lung Aina Ramila Malung We Now Miyera Gazipmi Hi DTE We Wang Kamjong We Aina Baume Sada Odram Naturami Gahaina Ana da Tangkhul Expressly Ajago Makhu Gajang Zangpokda Juwi Aina Adam Li Pau Kwi Kami Osara Shuma Shimkurna Gahang Tangka Gazipmi Hi Pasama Matala Raya Kala Kamakha Kata Lera Shuma da Hanga Awi Gagazahi Zimikshu Aka Kaniwi Alungli Mersang Gahaina Infal Chinimsli Pungdada Admit Sakwai Gasali Kaksui Shimanro Tauda Aya Zimikshu Okatui Aina Gantri Gahaina Gazipmi Mahung Zinkum Magada Taro Gahai Rasai Channel Hili Ot Sangarum Gahai Bina Gazipmi Li Legashi Aina Paningung Chingra Yarili Tangkhul Ramwi Gashokazang Pau Pira Kamili Gazipmina Awi Gashop Aina Odram Ngatu Migahai Mamalai Lakmara Gala Gakanang Sikafu Adam Hitaran The Tangkhul Express Na Shimgur Li Sihasak Aina Ngarum Dalai Gajihi Hangjipun Dalai Gazipmi Lungwi Mangla Chingri Aina Ngasam Kuiranu Tawai Jawfung Bung Young Students Organization Thai Soaina People's Action for Sustainable Development Organization Bastona Makokmida Ukhrul District Li Ese Ngahan Rungmi Gida Leidale Tangka Wi Wang Rungmi Gi Gaji Ese Competition Ji Ajuwi Direct Tumrada Akatang Sara Kala Ngahan Jili Sharukwi Kawai Ukhrul District Wi Worshim Kala Gatam Now Bing Li Kang Hot Sadale Ese Ngahan Ji Class 9 9 10 Bing Wi Wang Na Worship Gajivu Kala Thaiso Unit Gajivana Gadam Now Kanini Hor Ngarok Lunda Makok Mena Hangsanga Ese Ngahan Gi Gaji Abam na Ukhrul Central School Adam na Ngatora Bung Tarali Haupogra Ese We Jibong Abam Chili Mingalangra Ngahan Juiwang Ajuwe Darik Magada Jigona Mingjan Gasa Kanawa Zimiksho Ngasara Maram Gupmai Takeaway 916009 862-633 Maningaka 91825999 1807 Lingahan Ba Baira Thaiso Aina Bastona Makok Miki Gaji Ese Ngahanji Bung Aka Gaping Sagra Ngahan Kayui Saman Merit Certificate Aina Ngasoda First Prize Luba Thingpanga Gakaneli Thingmadi Gagatumali Luba Thingatumira Consolation Prize Mi Pangali Luba Sha Pangarip Mira Da Hanga SAG offline aina gapida duba shajished aina tinkawe alungli English aina gapiki gachina Ukhrul District Sports Association we General Body Meeting Rakara September Gachang Darik Tharathang Langchin Sahira Gazipji Utsa Office Bina Bazar Ukhrul Li Ngator Bung Tharada Akali Haupogra da Hanga Kachikatana Gazip Juwang Agenda Sangkangai Layaka Utsa President Limiralu Agenda Misangkwai B Darik Jishet Aina Dangda Adam Midaleda Association Jui General Secretary na Baumia Shonkarli Dexi Pawung Pawa Masaluila Phone Aina Gomre Gol Salaga Hokui Gabai Pung Pungwa Sakami Career Service Vashum Scap 1 Gol Away da Ukhrul District Li Haupokhaira Vashum Scap Service Chili Bolero Although Swift the carrying a day Sangdale da Vashum Scap we Akava na Baumia Vashum Scap Service G Ukhrul District we Aina Manipur we District Jivali Vashumira da Hanga Gap Service we Maramji Chumai da Taikangai Bina Facebook Kala Instagram li Vashum Scap da official page li Yankui Baira Higher Sakangai Bina 918794 563497 Maningaka 91940-296-6346 li Gol Sapaira Thawai Toyi Kung Lamli Mayor now Akawi Gatingun Sampangda Mi G Mujut Kakwili nga John Kawai Litan Police na Yari Linga Gaudale
angunji ajahon darik magada mati thangaya bung jigo makhaili thoyi khu wi shong fupam kwai tabi wi aina meters chagatum shikhang alamli samgaphangna asamar lagai na shu haira saichia angun jili yangaka miji zingom chumrada phanga hangmati wi alungli zatalera asan 5.5 feet shikha mysore makha bamli morha shoga hodla maju t-shirt grayish brown jacket gargo kongkharao gazika sang relaxo jabal dongada police na hanga ayang ator ukrul times we bow gakhuyaina dangda angunji chenims mortuarily identification wivang haidale miji majutkhui khwa yarina gathai baw information leyaga police li kahang luda litan police station we osi ll dazina hangjipuna nisha ari arai we maramli awareness campaign katuruka nambashi khulanli rungmi haira angaran angayeji baptist churches forum bcf ukrul aina nambashi khulan baptist church na makhokmida ajahon darik magada gathum aina magada mati thang rungkhamina awareness campaign jili mi shaka hangjigwada phanga church magada phanga gala ngo gathumwi minganin bingla wazangaroga abam chiwi longnaw bingli ngashik laga chiwi alungli ari araiwi kishoga sang yangsang mi khwai khuwi awunga katamnaw longwi kathana gala baster bingwi minganin gazanga member tharana committee akhasem haira Tangkhul shinaw longwi president na kamatwili ari araiwi maram hili pangasin laga ngarerda ngale samatha khwai khu church katamnaw long NGOs kala yurwi kathana bing avung rashnaw bing le sakla kaina nga kaw haira PCF chairman nala kashitui mida sada khalai kala savakida khalai campaign wi maram hangji theida saiko ru khokha sada rai hi ngarer rum khamai ka satsanga all palm cultivation vivang agri business firm Godrej Agravatna Assam Manipur kala Tripura Shokarli MOU Shwai Saira Central Scheme we Azingli State Katum Jili Oil Palm Cultivation Quirara Kala Promosara Damayang Rock Haina Godrej Agravati India we Oil Palm Processor have makeup kachi firm na Kala Achumna Farmers Pingli Direct Ngashik Laga Otsaya Dahanga State Chokar Aina Shwai Sagahai Memorandums of Understanding Atishuda State na Godrej Agravatli Palm Oil Ling Sangkwai Ngale Miki Kachina Kangashik China Oil Palm Plantation Miyaga Sangala Farmers Pingna Kankana Gagatom Kwira Mira Dahanga Godrej Agravatna Ariri Ngale 65,000 hectare hi palm of oil cultivation vivang Shichinda Legala Jira Kara Ajamli Hager Lag Akha Gangasa Kwai Sadaleda Company Jui Managing Director Baram Singh Yadafna Hanga National Mission on Edible Oils Oil Palm NMEO Obida Ajakum Paigajang Center na launch site NMEO Obi hina oil palm lingasang Jungwei Kawaida Luba 11,040 crore Aina plan sada kleina Northeast kala Andaman and Nicobar Islands Limadailak Aina Rinda 2029 to 2030 kum 16.7 lakh hectare ngale abamli oil palm lingsang hairil sa kawai rinda kleina Godrej Agrovetri Palm Oil or Sadakale Arihon Madaila Gaina Andhra Pradesh Telangana Tamil Nadu Odisha Goa Maharashtra Kala Mizoram Hiping Hili Focus Sadale Hoziki matamda mipum khudimagna hainari stay home stay safe Wahai se magun dilei adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oiba yai yumadu da magun leirabadi Mamangay dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket manamasingi kaitel Angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani hozikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam sexina sabiyu Maximen ga loinana Maximen teklaroi yum tatlaroi mari All India Football Federation AIFF we President Elections Vivang Indian Football Legend Baichung Badiana Nomination Gatermi Sanghaira India Country Te we Captain Sakasa Baichung Bhutia we Nomination G
Andhra Football Association AFA na proposada Rajasthan FA na second dat sahira. AIFF President Vivang nomination mi sanghaira gala otpamji awivang jara da shitsangada paichung na BDI li hanga. Ngale hi Vivang dara kangaryo mi haira top clubs lila ngaryo haira Sports Ministry Mission Olympic style lila zang la committees gadai lila zang da administrative wishong la tiomai khathaya gachi hangda Indian country te ji jui khamaya bomli kashung asangaya da putia na hanga. Former Mohan Bagan East Bengal goalkeeper Galyan Jobe la AIFF President ngapam wivang nomination mi sanghaira. Jobe wi nomination ji Gujarat Football Association na propose talaga Arunachal Pradesh na second dat samia. Asia li hakmaikap kachi private arishang Amrita Super Speciality Hospital Haryana wi Faridabad le sem haira. Arishang ji yaochang Prime Minister Narendra Modi na targat kami haira. Lubagro tingtaruk shika aina sem gahai Amrita Super Speciality Hospital jili bat tingkani shantaruk gada jan gashapna. Arishang ji Agar Shaka Chumra Facility Leda, Juwi Alungli 4-star Hotel, Medical College, Nursing College, Allied Health Sciences College, Kala Rehabilitation Center Lalaya. Official statement atishuda Arishang Jili Karesada, Bat Shapanga Hangpanga Samsung Laga, Maron Chumay Samsung Mamanra, 2027 to 29 Adamli, Bat Tinkani Shataruk, Jansang Hirasara. Arishang Jili modular operation touches Hantaruk da Madiga da Lera, Avu Nangara Wivang, Nadehang Aina Floor, Kaishok Mira, Doctors Chajishat, Paramedical Staff Tinkani Shapanga, Gada Lera, Gagazana Pung Pungva Sakavai, Helibet Lahaimira, Gagazana Bingwi Gala Shimkuru Wivang, Ga Shamati Hangjigoda Jishat, Kalay Guest House Lahaimira, Arishang Ji Building Matang, Tarada Madiga Shunda Gasemna. Specialties Hang Jishat da Aka Gada Centers of Excellence, Jishat Oncology, Cardiac Sciences, Neurosciences, Gastrosciences, Renal Sciences, Higatawi Haimira. Arishang Juwe Medical College Jigum Kali MBBS Gadam now Shaka Hangpanga Gala Post Graduation Gadam now Shaka Dambaira. Arishang Jina Foreign Universities Aina Hospitals Pingli Research Sangarum Kawaila Majuk Daleda. Amrita Hospital B, Resident Medical Director Dr. Sanjeev K. Singh Nahanga. Asia we have makeup kaji Arishang Jina, me Tinkani Gadali direct employment mira, kala indirect staff opportunities, Tinkani Langra da hanga. Latluida Ajuwi Kamadaya Bauping. Manipur Olympic Games Aji Hapokhaira. Ukhrul District Wiaina Kangaryo now Shaka Hangjisheta Madina Ngahan Jili Sharukuigida Dahaira. Jiri Imphal Rail Line Out Manga Kwida Adam Jada Kupsanghaura da Leidale. Ajuwi Bao Hiling Janghaira, Bao Nganada Kale, Lachum Saigorali, Ringapagala Kamahaya Zimiksho Nasasia Rena.